Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio 18 kapitulo 15. Sigagagar ken sisasagana nga agsurusuro dagiti masirib at tattao. Papagayam, intay denggan ti maysapay a pakasaritaan a maitampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Umuna nga aldaw mo iti trabahom itanonoy. Iso amangan ka iti adaw, Nanang, adumot launay dita yung kabil mo aka nagitipinggan ko. Jack maibos dita. Ay na, jak kaya tamabisinan ka iti trabahom. Kunam nga awan break time mo. Isomat ti kunada. Mangan ka nga ron iti adaw. No mabalin pa'y kumakat, pabalunan ka pa yan. Ni nanang mat. Saan ako nga estudyante? Kan may isa. Agkita kami ni Jenny inton madamdama. Ibagakan ko anang adan trabaho. Daytan tirugi tinapinta sa masakbayam anak ko. Iso asay saya atan. Laglagi pamji imbagakan ka anak ko, No adda ti saan mo nga amo. Agdamag ka kadagiti eksperto. Si kakadit ti barong empleyado. When, sir? Sa anak man nga awagan iti sir. Tatakarding kung namlatan. May katay suro ka. Agyaman nagtatakarding. Talagang agor uray iti mangisuro kanyak. No kasano apaandaran dagiti makina dito eh. Ay, anyat nagan man. Nonoy, tata. Amom, nalakalaang amay kabisado dagiti gamit dito eh. Gimnas ken nga ganat ka. Tamakadisgrasya dagiti natatadam a machine mi dito'y pabrika. Dayta nga ron ti delikado, tatakarding. Iso anas ken ti panaganad. No dadi mo amaw, agdamag kalaang Ay sus, nalipatak mo ti napaandaran dito ya. Agdamag aklangan. Pare! Pare! Apay? Damagik la ko man o kasano Ay, apaan. busy ak pare pasensya kan. Agisamsambutak namin. Kaya na niya ti damagam. Nalakalaang mat ngayon pirit dagiti machine dito pabrika. Kasta ka di? Nung amin sinurwanda kan, iti naminsan, imulam iti panunot mo, tapno di ka nagdamag-damag. Awan oras ko amang sungbat kadagiti sa lutsod mo, pare. Saan da ka baybayadan, tapno sumungbat kadagiti sa lutsod mo. At dagayam ang trabahom, isumat lagayam nga agaw-awis kan iti day. Saan mat? Ordinaryo la kantin dito nangawisakan ka. Kaya't ka lang mo ta makita. Congrats at ang trabahom. Ano lang mo ti trabaho ngay. Nakastragak lang iti may sa pabrika. Assistant, helper, kasya eh. Mayat numang rugi ka kas assistant. No naanos ka, agbalin kanton a manager. Agyaman na kitikas ng ibagbagam ha. Agpaay dayta nga inspirasyon ko, Jenny. Agan anos ka. Mabigbig-big kandakil akumpanya ti ayan mo. San abasta-basta ti makastrik ichay. Anya ngay nonoy. Kumusta ti umuna nga aldaw mo iti trabaho? Mayat nanang. Nalakalang ti trabaho. No kunak tumot nga minkan ka. Nasisingpot dagiti kakadwa kiti pabrika. Malaksid lang itagnagan ni Edwin. Pinabainan nakit din iti nagdamagakkan ko na. Saan ka maupupay anak ko? Talaga nga dadagiti kakasta at tao. Aw-awatam latta idan. Ado mo ti mabalin mo pagdamagan. Saan lang ha iso? Sa bagay matkit di Ado pa yung matkit di dagiti nalalaing ngam iso. No agsasauday diyang Edwin. Kunamlan iso ti kalaingan. Lagi na natapay pare. Sige lang. Gusto pa dayta. Kaya't ko lang ngay kabisado dahi ti a machine. Amok amin ada ito ti inaldaw nga usarek. Dito ka di nga i-on? Damag ka la damag. Pasensyakan. Amo mata kabarbaro akla dito eh. Siya. Idi ka sir ko kaskan ka. Sana kagdamdamag. Sinursurok amin dagita gamit dito eh.
iti bukod ko awagas. Oh, Kasta ka di? nasanda ka akatawan. Ungtanda ka, dagiti tattao dito yung nagdamag ka. Nang runa ka dagiti nabayagan dito dagiti lalakay. Ipabainanda ka. Iso ano kayat mo ti makasursuraw? Sursuruam iti bukod mo awagas. Ay, saan ka pa'y mula nag-away, Nunoy? Inururay ka talaga amalpas, tatakarding. Kapay? Adamin ti kahit ko adamagan kan ka. Amo ka kababayin ti agdamag, Nagkuna ka babain. Iti uray ka anuman, saan nakababain ti agdamag? Saan ka nga gungot no agdamagakan ka? Apay ko mga gungetak. Isurok dagiti kasken ka nga interesado ang makasursuro. Takastak mat iday. Awan pa'y pulos amaw. Ang babae iti panagsalsaludsud ko, ado tinamwak. Kasta ka di, tata? Anya ti damagam, tay baga ka amin. Ala, damagam mo. Pare, mabit man lang. Apay? Di mat napagkad day tar aramidam. Nagsigsigarilyo ka, bayat ang nakaunday ta makina. Nagkunakan ka. Ah, Adula amin. Nagtrabaho ka lang. Di nakman biyangan pare. pare, jakla kaya't nagpagkad ka. Amok ter aramidag. Saan ka makibiyang? Biyangam aday ta trabaho. Amangan no si kati agpagkat, tadi mo pa'y amuda kita. Jay kunakan ka, barok. Safety first. Kadagiti amin ang makinamakit kitam dito ya pabrika. Rumbang tinaan anay a panaganad. Nalakalapaan darin da kita. Numaminsan lang, agkamali-kamay. Ang masapul aliklikan ti panagkamalay. Tadakkel a disgrasya ti ipaina. Agyaman nakda kita palagip mo, tatakarding. Dituyak alimakay. Dituyak meten nga agritiraw. Ang amjak pa'y napadasa na disgrasya ditoy. Gapaw tamok ti aganad. Doon niya dagiti maiparet. Saan mo nga aramidan? Akas itar aramidan ni Edwin na panagsigsigarilyo na. Kabayatan ti trabaho ditoy. Saan arumbang dayjay baraw? Kinapudno na tatakarding. Binagaakon. Ngam, natangkan ti ulo na. Nabit pa ila dayjay nga Edwin ditoy. Angam ko namlan asinon nga agsasaw. Kaslaison ti karaingan. Binagbagak matan iti na minsan. Angam di na kayat adenggay. Kasta ka di, tatakarding. Tijak kayat kan kuha na. Nusuruam, kagura na ka. Angam kinapudno na. Adu pa iti di na ammo anas ken amasursuro na. Nanang, adan plano ming agkasar ka ni Jenny. Ay, kada kayo lata, anak ko. Adamat ng trabaho yu adwa. Wan nanang, ngam, agornong kami pa basit. Di makunakat ka stoy. Enjoyin yu pa iti trabaho yu, anak ko. Saan kayo nga agap-apura, nga agkalaysa? Kapay nga. Imbulsam mat amin ang tinyintrigak kan kasweldo. Anya nga ruti kayat mo? Ikanak mat iti allowance ko Kunam siguro ajak ammo anangalakan iti kwarta. Sakbay nga inyawat mo kanyak ti sweldom. Anya? Ammo, adan kwartam. Jakla ko main inted amin kan ka. Di na pa ikan mo't iti kwarta. Edwin, aganad kayo kadagiti makina tapno maliklikan ti aksidente. Kasla jakmat na mo ter aramidak tata. Palpalagi pan ka lang. Laglagi pam ti pabilya mamang namnamakan ka. Uwan tata, amok ter aramidak. Uray nakakidemak. Kabisado kong nagiti makina ditoy. Ditoy kapay lang. Tay nakayaban ni Nunoy. Kasapulak ngamin ije banger. Panagkunak, kasla nalaklaka paandaran dagiti makina dito itatakardeng. Wen, nalaka komplikado dagiti makina. Ija ayan ni Edwin. Anay ko! Anay, tulungan ka! Ni tatakardeng. Ni Edwin de dya. Ay, inta kitaan. Darasam! Anay ko! Anay!
Tata Karding, naipit ti Iman Edwin. Tara Ito sino? pang ti makina. Tara saan? Tata. Nay, anay ko. Tata, inak mga yapit ambulansya. Kalma ka lang, Edwin, ah. Nay. I-first aid ka pa ilaan ka, bayatan nga urayan, may ti umay tumulong kan ka. Kasimot nila kay ko. Awanan ti may nga iman na. Inarabid mi ti ame, tapno may salbar mi ni Edwin, Mrs. Imbagak matkan ko na nga gananad. Kanayo na palpalagipak. Agam natangkan mati ulo na. Saan mo't adumdumngag? Hindi pa nagkuna na siguro. Sana madisgrasya, gaputa kabisado na dagiti makina. Ngam ti di na amaw. Ure kabisado mo ti may sa makina. Kasapulan lata ti panaganad. Apay anarabyan ka ita nagaway, nonoy. Kasta unay ti panagdandanag ko. Pasensya kayo, nanang. Diyan ko nakaawag. At ang amin kadwak na disgrasya iti pabrika. Anya? Nakakaasimot, nanang. Naputot ti may nga ima na. At dapay lang iti ospital. Ay nakamamakmat day taan na pasama kan. Di lang aganan at mutain. Hindi pa lang apalpalagi pandang aganad ko ma. Hindi ka tumultulad gan kuha na anak ko. Ubing ka pa'y. Ado pa'y dagiti ba nag-anas kan nga aramidam iti biyag mo. Uwen, nanang. Ay, narigat ngamin na talaga, tagin lalaeng. Edwin, kasano kamin ka nagiti anak ka. Di naksangitan ta ng biyagak pa. Ngam saan ka na makapagtrabaho? Makatrabaho ka lang, bakit? Di ka madanag. Apay nga na di ka nagananad. Alala. Tuston. Di na konsideran. Kasi kamat lakay. Nakasagana ako na makikalaisakan ka. Sigurado ka? Wen, tilangan iyaan nugot mo to orayag. Kalpasan na, ikalaisakan. Apay kit tinasaan? Un ah? Agya mo nak, Jenny. Matungpalin ti maysa kadagiti arapaap ko. Nonoy, si kagayam ti adda iti posisyon ko asigod. Dito iti nang idistinwanda kanyak. Kabayatan ti kaawan mo. Angam di ka madanagan. Saan ka sino katan ditoy? Si Kalata ditoy. Ta amok akabisado mo nga i-operate dagiti makina. Kinasarita dakon. Dito'y ka kanon, kat ijayak opisina. Nay, jak pa amo ti may papaniti day ta a desisyon da. Inyalis na kijay. Amok mo't lang amin amarigata na. Na dito'y tayan ko, kalpasan ti pan naka-aksidente. Sa bagay matkit di ah. Amok ka ba alam dito'y? Amok anaanad ka. Sige pare, good luck. Kumusta ka dito'y? Maya, Tata Karding. Kaslay maduti production, idada ka dito'y. Mayat sa talaga dito'y kan. Ay na, agyaman na kiti pa nagtalik yung kanyak, Tata. Apay kinti na saan? Ah, tangay adda kayo mat dito eh. Adda ko mati kahit ko adamagan kada kayo. Kanya dayta. Kabisado kong dagiti makina. Ngam, ado pa iti kayat ko amaamuan. Kasta ti kayat ko, nunoy. Agdamag ka lata. Ado ti masursurom no agdamag ka. Saan ang nakababain ti agdamag? No di kahit manayunan pa hikit de ti karga ti panunot mo. Nasaysayaat dahi ti agtultuloy a panagsuro ngam ti agkuna nga ammuna ti amin. Papagayam ditan tinagibusan ti maysapay a pakasaritaan ana itampok diti programa tayo. Dalan kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC
Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.